I gdje ste, ljudi? Dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Danas ćemo da... Samo slomio blok. Danas ćemo da imamo jedan veoma kratak tutorial o tome kako duplicirati stvari u Minecraftu. Pa hajde da krenemo. Kao što vidite imamo dijamantski oklop sa Blast Protection. Znači radi se sa nekom eksplozijom. Uglavnom ima da uzmemo sve ovo i dodajemo ovdje jedan blok koji hoćemo da duplikujemo. Onda postavimo TNT kraj njega. Zapalimo i... Opa. Slučajno sam držao shift. Zapalimo i ovdje klikćemo samo jedan. I smo uspjeli. Nismo uspjeli, ne idemo. Idemo ponovo, moramo da uspijemo to. Samo moramo dodajemo ovdje jedan blok. Ovako dodvajamo neke blokove, da imamo po jedan. Svugdje zapalimo. Brzo, jedan, da li smo uspjeli? Ovo nas je katapultiralo daleko. Ne znam, uzet ćemo da jedemo ovo. Vjerovatno nismo uspjeli, a mislim da znam zašto. Zato što sam bio previše blizu. Ne smijete budete blizu kovčezima. Valjda. Da, sad da provjerimo. Evo, kod s ove daljine ćemo da probamo. I da li ćemo uspjeti sad? Ajde. Idemo. Da li ćemo uspjeti? Idemo. Probaj, 1, 2. A nismo uspjeli. Mislim da zna zašto. Ćemo ovdje dostavimo sve ove blokove, ima kod sebe dostavimo samo jedan blok. Ajde sad da probamo. Samo nadobimo ovaj jedan blok, zapalimo kočeg i jedan. I ćemo sad uspjeti. Ajde. I dalje nismo uspjeli. Ajde idemo opet. I sad ćemo ovako probati dok ne... sad smo izgubili blok još. Nismo, evo ga. Idemo brzo. Ako vam čujete nešto redstone, pokazat ću vam zašto je taj redstone čim uspijemo ovo. Evo ga. Sad dobijete ovaj 0. Diamond blok što je na njemu 0. Nemojte kupiti nikako ovo. I onda samo prebacite s ovog, ništa ga ne dirajte. I onda napravite ovako ovo, ko ja, i ubacite ovdje. I onda samo uzmete ovaj blok. Nikako, znači ne možete shifti da ga ubacite, morate uzmete blok i tu ga ubacite. I on će dispenzera da ga izbaci i bit će pun dijamantski blok. I sad imamo 2 dijamantska bloka. Eto, kako radi to dupliciranje itema. Tako da, to je to što sam htio da vam pokažem u ovoj epizodi. Nadam se da vam se svidjela. Vidimo se u sljedećoj. Ćao! I plus ako želite da nastavimo ovaj serijal, molimo lajkujte klip. Ili share. Šta god. I požurite sa giveawayom zato što ističe za 4 dana. Tako da, ćao!